pinakwaban kren ya pingaradon kang mo naduba ngayo iyapi minsim kakit dikdi ngamtit pidon kabor ayo siya wadhapor men miiyat pi ngapos niyo rumah dur babriu jong pi kapeling ayangan ngan lepat dakum no siya ngalat tau da kibuy kilat kilinte bangan nyo ketya dur babriu jong pi hinrei wat lakata ngam laban yo ketya pi Kan mau hakawe Khasi Pinsa babela da pile sarong yang minta pidang sige babriu pidang sige